علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: الباب التاسع في الإيمان بالدار الباب السابع في الإيمان بالدار الآخرة، وتشمل على 12 مسألة. المسألة الأولى الإيمان بالبرزخ وعذاب من شاء في القبور، وذلك من القرآن قوله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وذلك دليل على عذاب يوم القيامة، وذلك دليل على عذاب قبل يوم القيامة. ومن السنة أخبار صحيحة يتي الله سبحانه وتعالى تدد مون دو سني دو يتي دي ينتري يجول أن العالم محمد صلى الله عليه وسلم أمون لمن صبير من يجول صحابة بفو وجول إهورة كلا جوك دينك بجوك نوكا يو الله جوكي كان دينا وتبنتنا إهورة مكة وجيت تاني در مكة كده. اللهم آمين. walli fi ɗon ɗo yo Allah yurminamo emo jokki mo soggana en dambude fi gomɗingol ka tawhidi gomɗingol allahu subhanahu wa ta'ala e inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin e laɓɓingol mo, tawa kala ko o fodda e siforede haɗa on tigi siforali mo ɗum, o siforamo sifaji timmuɗi ɗin, sifaji ɗi o sifori hoore makko ɗin kanko maɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sifori mo ɗin. o yewti en fi malaika ɓen kadi e fi defte cippiɗen e nulaɓe Allah nulaɓe ɓen. o yewti fi kawakeji ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam teddinira. hande ngal dambugal jeɗɗaɓal ɗo ko fil imani, ko fi gomɗingol biddari l akhirati, galle sakkitiɗe ɗen, galle arne ɗen ko galle ɗen ka adna ɗo ɗeɗo ko ɗe lannayde, ko ɗe gasayde few, egge ɗo yahe e galle sakkitiɗe ɗen kadi. ɗon noon ko imma ka aljanna ma ɗum ka yiite. yo Allah waɗen ka aljanna, allahumma amin. o wi ngal dambugal ɗo o tashmulu ngal mofti ala 12 mas'ala, ngal mofti mas'alaji 12. mas'alaji 12 e nder ngal dambugal ɗo. almasalatu l-ula, mas'ala arano al imanu bil barzakhi, gomɗingol gurdam barzakh ko gurdam wonɗam hakkude galle adna ɗen e galle lakara ɗen. mana ko gurdam wonɗam ka gaɓurɗam ɓurde ka neɗɗo o surra, ɓurde ka neɗɗo maayi ɗon e o immitade, on dumunne wonɗo ɗon, on ɗon ko barzakh wiyete. ɗon ko gurdam feere jam, on tigi wuura e ɗon gurdam ɗan nanda e gurdam adna ɗan ga, ɗan nanda e gurdam lakara ɗam, kono ko gurdam feere jam. ko gomɗingol tun, gomɗinal tun wawata jaɓude ɗum. ko waɗi ko gurdam ngalaw jam, ɗan haqqille tun wawata andude few. o wi e gomɗingol wa adabi man sha'a fil quburi, e lette ɓe Allah muuyi lettugol ɓen ka gaburuji.
on hayatul barzakh ɗon hayatul barzakh ɗan gurdam barzakh ɗon woɓɓe goo ɓe Allah muuyi ɓe lettete nder ɗon woɓɓe goo kadi nemine wa dhalika ɗum ɗo tabtugol ɗum ɗon wonde ɗan gurdam ɗon hiɗan woodi min alqur'ani immorde ka alqur'an qawluhu ko kongol Allah towɗo on ka o wii wa min waraihim no ɓaawo maɓɓe ɗum barzakhu gurdam barzakh ila yawmi yub'athuna ha nyande ɓe yimmintinna ɓaawo maɓɓe yani ɓaawo ɓe maayi ɓe surrama woni on tigi surra woni on tigi surraka ɓorda ka on tigi maayi ɗon e o immintinnede ɗon ɗan gurdam barzakh haray ko ɗan ɗon ɓe woni e kongol ka o wi ɗon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi annaru yiite yu'raduna alayha hiɓe weeɓite e magge ɓe weeɓitane yiite ngen ɓe sunnege guduwan bimbi wa ashiyan e kiikiiɗe ɗum ɗo ko yimɓe firawna ɓen heferɓe ɓen wa yawma taqumu sa'atu nyande dalgal ngal daroyinon ɓe inna adkhilu naade ala fir'auna yimɓe fir'auna ɓen ɓe gure fir'auna ɓe gomɗinano ɓen naade ɓe ashadda al adabi ka ɓuri sattude e lette ɗen ɗum ɗo holli wonde ɗen lette ɗe ɓe naatoyta ɓaawo dargal ngal dariki e ɗe lette ɗe ɓe weeɓitanteno ɓe sunne bimbi e kiikiiɗe wona lette goote wona fewndo gooto kadi wa dhalika dalilun ala adabin qabla yawmi alqiyamati ɗum ɗo no tindiri lette go hara no woodi ko adi nyande dargal wa min as-sunnati akhbarun sahihatun no e sunna ko tindinta wonde e ɗan gurdam barzakh ɗo no woodi letteteɓe e majja no woodi neminteɓe ton habaruji no woodi e muɗum defte no wallifa e muɗum hadisaji no selli e muɗum moƴƴi ɗum ɗo ahlu sunna wal jamaa kamɓe on ɓe yeddondira ɗum wonde ɗan ɗo gurdam iɗan woodi ko ɓe yeddondiri ko yarli si tawi neɗɗo ka qabru ɗon si tawi himo humpito anda masalan e ɓeygure makko ko ɓe woni e woni e wadde kon ka o andata ɓaawo ɓe fottango si onti mo yahi hiwroyike on tigi juuroyke mo ka qabru makko wonde himo andita on tigi kono kamɓe yeddondira wonde e neɗɗo wonɗo e gabru no waawi wonde hara mo lettere ka gabru ɗon no waawi wonde hara himo nemnede ka gabru ɗon ɗum kamɓe yeddondira ɗum kono ko nema feerejo ko lette kadi feereje o wi almasala thaniya masala ɗimo su'alul malakayni ko landal malaika ɓen ɗiɗo وقد وردت به الأحاديث الصحاح gondi ari joli sabuɗum ɗon ngal landal ɓen malaika ɓen ɗiɗo ko ɓe landoto kon mo maayi o sorrama ka qabru makko hadisaji selluɗi ari e muɗum no jeeya e ɗin non hadisaji hadis wonɗo ka sahihul bukhari mo Anas ibn Malik filli nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam maaki inna al abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu so tawi jiyaɗo on wallinama ka qabru makko lelnama ka qabru makko ɗon yimɓe makko ɓen hucciti ɓe waɗi ko watte kon fuu ɓe buumi ɓe yahi wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim ta wurin kanko hemo jenti ko paɗe maɓɓe ɗen honkata leydi ndi gon ko diɓɓata kon on tumati atahu malakani malaikaɓe ɗiɗo ara e makko fa yuq'idanihi ɓe joɗɗinamo fa yaqulani ɓe innamo ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli
ɗi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓenna ko honɗum wi aynoɗa e o gorko ɗa ɓe adda mbaadi nelaɗo ndin ɓenna o gorko ɗo o ɗo ko honɗum winoɗa e o fa amma almu'minu fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu si tawi non ko gomɗinɗo o inna miɗo seedi o ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo Allah fa yuqalu lahu undur ila maq'adika min annar قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا ontumati o wi e non daaruɗo werde ma nden jooɗorde ma nden pilasi ma on ka yiite si tawi na ɗum ɗo wowlunoɗa kono Allah wattanima ɗum ɗo pilasi goo ka aljanna ndaaru o yi aɗa ɗiɗino haa ka hadis on hattoy ɗon ɗum ɗon holli wonde landal gabru no woodi ɗum ɗo landal gabru ngal firtatum wonde ko so tawi on tigi o maayi o surrama ka gabru hay si tawi ko kulle ñaamimo ma hara o yooli ma o maayirni tun ka burure o woni ɗon haa o ñoli o surraka ɗum ɗo ɓe malaikaɓe ɗo ɓe ara ɓe landomo ɗum ɗo julɓe sunna ɓen fof no tabintinni ɗum ɗo gallandal hino woodi o wi wa ilayhi al isharatu ko ɗon sappande woodani bi gawli ka Allah subhanahu wa ta'ala sappi ka deftere makko ka wi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin o wi Allah subhanahu wa ta'ala no tabintinna ɓen gomɗinɓe o tabintinnana ɓe konngol tabtungol ka gurnan aduna e ka lahara ko sappaɗo wonde i ka lahara tabintinanegol konngol ngol ka lahara ɗo ko on tigi o jaaboto ɓe malaikaɓe ɗiɗo ko ɓe landoto on tigi kon on tigi jaaboto o haani jaabade ko dalil jiɗin si tawi hay si tawi arali ka alqur'ana ko feeñi e muɗum si tawi ari ka sunna nelaɗo sallah sallam ko selli hara e julɗon kan yonninoriɗum iɗen andi sunna nelaɗon kañum kadi ko wahyu immorde ka Allah wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha nelaɗo ma kitta tum hunde fi no wela ɗum fi waɗigol tum campagne fi waɗigol tum fi yo yimɓe mantuɗum ɓe wi he a ko ɗum ɓe makuno wona o hitotoɗo o wolta kon fof ko Allah yamirimo yo wowlu no tabiti wonde ɓen malaikaɓe ɗiɗo ɓe imminaymo ɓe joɗɗinamo ɓe landomo ɗe lande ɗo ko hunde feerere nde wonno e nokkeli goo surrugol ngol wona hay pide watte ko yo mayɗo on walline leydi watte hoore makko ɗon direct watte ɗon haa hewta dow honno se wi ko haqqille wonɗen e gollitirde ko honno o immorta ɗon o jooɗo mo wondi e malaikaɓen tawa ɗum ƴuuraali ƴuufaali fettaali dow ga ɗum waɗi ko wiɗen ɗon gurdan barzak ɗan ko gurdan feere jam kono mo wona e julɗo noon ko pellet o jaɓay ɗum o gomɗine ɗum o hooloto ɗum almasala athalitha masala tammo qiyamu lhalqi min quburihim wa hashrihim ila alhisabi walthawabi waliqabi ko immoyagol tagore nden fof ɓe immo ɓe yalta ka gaburuji maɓɓe ɓe fof ɓe mooɓoye nokku ngotum fi hasbugol ɓe ko ndaarugol golleji maɓɓe moƴƴi ɗin yoɓa baraji ɗin golleji maɓɓe bonɗi ɗin si tawi Allah yaafaaki ɓe ɓe yoɓe lette on hisab ñallal aroyay yimɓe ɓen fuu yaltoyo ka gaburuji muɗum
won ko gaburinaɓe woni ko mayinoɓe ni tun ñoli woni ko yolinoɓe woni ko ɓe kulle ñaami woni no gerdi wo no gerdi maynoɓe ɓen fo ɓe immintinnoyte ɓe mooɓe nokku ngotum e ardul mahshar ɓe mooɓe ɗon fi honɗum fi ndartugol golleji ko ɓe golluno ko so ɗin golleji ndartama golle moƴƴe ɗen yoɓe baraji golle bonɗe ɗen si tawi yaafa fiye arani on tigi yoɓe lette ɗum ɗo kadi no woodi no tabiti ahlu sunna wal jamaa no tabitini ɗum ɗo fa dalilu jawazihi dalil dagagol ɗum ɗo qudratullahi azza wa jalla alayhi ko ɓayi allah no tagana ɗum allah hino waawi ɗum ɗum wasi o wi wa huwa alladi yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ko kanko woni sincuɗo tagore nden fuɗɗo tagore nden o artiroya kadi tagore nden wurin artirgol ngol ɓuri hoyde e hoore makko o ahwanu alayhi mutakallimuna en no wuuli haala buyi e nder muɗum si innama ahwan ɓuri hoyde haray mana no woodi ko satti allah subhanahu wa ta'ala kanko ala ko satti e makko ko enen wi'ete he sindanalan ɗum ɗo no hoyanin mi ɓuri ɗum ɗo allah subhanahu wa ta'ala kanko foppu no fotanamo fi honno o addi o wi ɗum ɗon ɓuri mo hoyande ko addi ɗum ɗo ko fi ewnagol haqqille men ɗen yewtirgol en no faamirten non enen ɓay enen no woodi goɗɗum go ko satti no woodi ko hoyi sincugol huunde nde alaano enen no andirɗen non ko ɗum ɗon ɓuri mettude fii edi moƴƴintingol huunde woodunonde hono nde paani o yewtiri en fii no faamiren sincugol otowal ngal moƴƴina ngal inventa ngal tawa matiére premiére on kañum andi ka ittiroyi ittan no fof mooɓidira moƴƴina otowal ngal haa ngal moƴƴa ko ɗum ɗo ɓuri sattude edi si ngal ɗo otowal ngal paanoyi goɗɗum boni ka moteur ma ko pinere nden fetti ma ko ɗum ɗo acciti wattugol kunɗon ko ɗum ɗon ɓuri hoyde awa so tawi allah subhanahu wa taala ko kanko sinci tagore nden kande alano o ittinde kande ala kanko andi ka itti haray si ɓeeɗo maayi ñoɗi immintinnoygol ɓeeɗo ko ɗum ɗon ɓuri welde fii naatelen ka makko kanko fof no fotanamogoy kono fii no faamirten noon haray ko ɗum ɗon haqqille no jaɓi wonde ko ɗum ɗon ɓuri hoyde o wi kadi fayin ka deftere makko ma khalqukum wonali tagugol on onon nde tagore wala ba'thukum wona immintinnoygol on illa ka nafsin wahidatin sina wano wonki wooti wano allah subhanahu wa ta'ala tagirta wonki wooti non ko non o tagir no ɗum wa'animo non ko non tagugol en fow kadi ko non wa'animo ko non weliranimo fii wargol e immintinnoygol kadi wonki wooti ko non wa'animo wa immintingol enen fuu ɗo kadi fayin ko haqqille men ɗen e ko e mbowka men kan enen joni sa innama ya moƴƴin ɗo piiji temedere e sa innama e moƴƴi wano ɗum ɗon kono ko piihun gootum en andi wiyane ko piihun gootum kum ko ɗum ɗon ɓuri welde fii allah subhanahu wa ta'ala no kanko no fotanamo o tagugol million yimɓe o tagugol neɗɗo gooto no fotanamo ɓay ko wi tun kun fayakunu yo wonu hara woni kanko tagugol makko ngol wona no enen addirten piiji noon mooɓa ɗum ɗa adda inna be ɗum ɗo kadi ara adden kammiya ɗum ɗo
darno o suudu joni ko be taw adda janɗe adda siman adda koccu adda njaare adda ɗum ɗo adda biriki mooɓa ɗum ɗo innanu gasa ɗum ɗo yonayi toon yaha sabakari on tumati fuɗɗoro annaɓira gokku ha inni a suudu ndun gasi Allah subhanahu wa ta'ala kan golle makko ɗe nano ɗe wayi so wi yo wonu tun haray woni ɗum waɗi ɗum ɗo ko dalil ko hollata wonde Allah subhanahu wa ta'ala himo taagana immintingol yimɓe ɓen ka kaburuji maɓɓe mooɓa ɓe sogga ɓe nokku ngutu darna ɓe nokku ngutu hasba ɓe kadi mo be darna ɗum embere golle mum ɗen o waɗna ɗum joddi embere muɗum wa dalilu wuqu'ihi wurudu ash-shara'i dalli wonde ɗum ɗon waɗi ma ɗum waɗay mana sincugol tagore nden e immintinnoy golde ɗum ko ɗum joli ka shariyaji sinnama shariyaji aray ko nulaɓe ɓen addanano kon shariyaji ko nulaɓe ɓen addanano kon ɓurde annabi nuh wa nataka rusulu nulaɓen kadi wowli wal kutubu defte ɗen kadi wowli bihi e ɗum ɗo annabaɓe e nulaɓen fof ɓe fof maɓɓe ɓurde adama ha e nulaɗo ɓe fof maɓɓe ɓe wowli wonde nde tagore ɓe fof mayay fof immitoto fof hasbete wannoɗo ko moƴƴi yoɓe moƴƴere mum nden wannoɗo ko boni yoɓe bone mum o fof no fottani ɗum ɗo ay sappo fenataɓe halda wi wala siyama tentini noon shari'atuna shari'a men on fagadi ablagat shari'a men on hattinoyi fantini fi nidarati fi rentingol wal bisharati e weltingol litaquma al hujjatu fiyo dalil yo hujja on immo o daro alal alamina e hoore windere nden ko gonga shari'aji attinoɗi fuu wowli fi immital hasbore kono ko shari'a men kon fense ni woli fi ɗum kon e nokkuli ɗuɗuɗi sifa mum ala e shari'aji luttuɗi ɗin ko fiyon nun Allah subhanahu wa ta'ala tentini ɗum woli ɗum nokkeli addiri dalilji dalilji agliya e dalilji nagliya ko fi yo hujja on yo tabuto e hoore yimɓe ɓen neɗɗanke sonamo Allah faabi yo tiiɗi hoore yedday goɗɗum ha gayna ɗaɓɓana ɗum non ganto no min hari mi famano min hari ko ni non min mi sikkirno ko ni fayda ɓe laɓɓinano ɓe wowlano ɗum ha laaɓi menen no ɓe makirnono menen nano men famirno alqur'ana yewti fi wonde yimɓe ɓen immitoto e ayeji ɗuɗuɗe e weɓite yeeso Allah subhanahu wa ta'ala kamɓe golleji maɓɓe ɗi fonda sallah sallam kañum kadi maaki ɗum hujja on joni timmi thumma inna al hikmata refti noon hikma on kadi nafoore nden taqtadi nden ɗon no ñaawi no landi mujazata al muhsini yoɓugol moƴƴinɗo on waɗɗo ko moƴƴi on yoɓugol mo bi ihsanihi moƴƴere makko nden wal musii bonnuɗo on kadi bi isaatihi bone makko on hikma on no landi hikma ko waɗugol hunde kande hani wonde ɗon hikma on no landi wonde neɗɗo so o moƴƴinino ka adna ɗo o waɗi moƴƴereji imo hana yoɓere ɗi moƴƴereji ɓay ko heewi kon naaka adna ga o yoɓeteɗi si tawi waɗɗo ko moƴƴi kon e waɗɗo ko boni kon fof ɗum fof yahi fotoyi ɗum fof deƴƴitiri ni ɗanori ni ɓaawo mayde nden haray ka haqqille ɗe ginne moodi haymo yangal e hoore muɗum e wagol ko moƴƴi e ɓay jaga joddi ala to jawi ko encouragata goɗɗo wakkila mo moƴƴi o andugol joddi no woodi no jawi ko rentinta on ti kadi hulɓinamo andugol lette no woodi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi
ليجزي الله كل نفس ما كسبت في الله يب وونكي وونكي كو كيفاكيتيكم sitawi tun on tigi mo andi sitawi o golli ko moƴƴi o yoɓete bus o ɓeydane kadi o waɗane kado o hakkiloto goy so andi kadi ara e leyru no yewtiri ɓaawa makko piiji goɗɗi go o rentoto ko ɗum shiyu'iyankoɓɓen lawnu faydaari ɓe gollata tawde si a golli a yangike ha a heɓi an e on o gollali on fof yon fota gara e otowal ngal goɗɗo kadi ara ƴetta ngal feƴƴa mana gollude mo golla fayda fof no fota ɓeyni kamɓe fof koyo futu na yo ɓurdu ontuma rasu maliya en capitalisme ɓen ɓe ɓuri ɓe few ɓe kamɓe kadi ɓe tawoy he jaka ɗum marsata anani ene wakkiliɗe mo wakkilaki ta futu golluɗo on yo yitono golle makko ɗon ko ɗum o wakkiloto wa innama yadharu dhalika fi ddari l akhirati andu ko ɗum ɗon feeñoyta joddi moƴƴinɗo golle ɗen o yoɓe joddi moƴƴudi joddi moƴƴiri bonnuɗon kadi yoɓe golle bonɗe joddi golle bonɗe ɗum ko lahara feeñoyta la fi duniya ɗum naaka adna ga tun walawla aljazau al ukhrawiyu so wona joddi lahara yankore num lastawa almuminu walkafiru walmuti'u wal'asi fotayno gomɗinɗo on e kefeere on ɗoftiɗo e saliɗo aran no fota goɗɗo wurayno ka adna ɗo tawa o juulata o hoorata o hajjata o ittata zakka o ittata sadaka ko toñugol yimɓe piya soka wara raɗo waɗa ɗin piiji laakara kadi yaltoya fo yoyo bal ɓe o toñunoɓen ɓe o tampinnoɓen ɓe o soñunoɓe wuri hay ɓe yiitali arayno fewali ko ɗum wasi allah wi afanaj'alu lmuslimina kalmujrimina si on sikku men waɗa e gomɗinɓe ɓen wano bomɓe ɓen non ko ton ɓurdoyta ko ɗum waɗi ñande goo Sayyidina Omar fewndo ko o lonti goɗɗo arno waɗimo ko metti ko inni walawla alqiyamatu lakana gayra ma tara hara nano andugol dargal no woodi a yi'ayno goɗɗum harana ko yiɗa ɗo ko ɗon ko waɗi o muñatanoko o yottotono kono ɓay lahara no woodi dargal no woodi gasi en acciri ton mbugori ton bimana haqqille no ƴetti wonde no wuuriɗen ka adna ɗo ni ɗum fota e luttirde ni hara jugement waɗali sina ɗum haray woɓɓe luttay e gonɗi to ñama ka adna ga haqqeji mum ñamama waɗama baawal jawle mum bonnama ɓiɓɓe mum woɓɓe warama rewɓe mum yanama e muɗum piiji waɗi siɗum luttiri ni kamɓe wannoɓe ɗum ɓe tinodiroyali ɓe ñaawi haray on tigi o lutti e gonɗi a waɗuɓe ko moƴƴi kadi no woodi waɗuɓe ko moƴƴi dépense ɓe milliard ji muɗum fi tañƴinagol joddi ka lahara waloɓe juulude ñalla horude janga alquran no renti si ɓeeɗo kadi hendaki joddi golle mum ɗe ɓe inni sa remi korel a hetti korel a kambanta Allah kono hayla e hoore ɗum ɗo mi wattata ɗum ɗo hande kadi dan haqqille no ƴetti wonde be jugement sakkitiɗo on be oɗo waɗoya toñunoɗo o yiita joddi toñe makko ɗen toñanoɗo o hetta joddi ko toñano kon المسألة الرابعة مسألة يبون الحساب على الأعمال وقد نطق به الكتاب والسنة حسب قول لجدين
القرآن ولي في مدن سنة ولي في مدن على نار ديتاي دبت من ويندي في كويت حسب قول دار قول لدين ده قول لدو جودي ماجيك وانو جيلو حساب كنو عندي كو comptabilise قول comptabilise قول ko andugol embere ko on tigi golli kon anda embere joddi ɗum ɗon ko jelu ɗum kadi alqur'ana e sunna on yewti en ɗum o waɗa ñande darga almasala alkhamisa alqisasu bayna alibadi waqad nataqa bihi aidan alkitabu wassunna ko yottodirgol ngol hakkunde jiyaɓe ɓen ɗum ɗon kadi alqur'ana e sunna wolani en ɗum wonde mo waɗino goɗɗo ga ko metti ko be o yotto imma o yottoroya ɓandu makko ndum ma yottore ittugol e baraji oya ɗin embere ko toñunomo kon si baraji ɗin lanni ittoye e bakkatu toñaɗo embere ko oya toñunomo kon watte hoore makko hadisul muflisi ɗen andimo mo selli bal hay daabeji ɗin yottodiroyey haydabeji ɗin yottodiray ɗi manano gala ɗin ɗin no tampuno marɗi gala ɗin hawayɗi cukkayɗi yuwayɗi ɗiyamala ko yottora hay ɗin allah waɗana immintinnayi ɗi waɗana ɗi kanji kadi gala ɗi yotto ɓen ko ɗi waɗano ko almasala sadisa waznu l'amali waqad nataka bihi aidan alkitabu wassunna o peesugol golleji ɗin waɗgol ɗi e sikeli anda teddendi majji on puwa majji on tonage majji on ɗon no kadi alqur'ana e sunna wooli no ari wa nada'u almawazina alqista li yawmi alqiyama fa amma man thaqulat mawazinu fa ulaika hum almuflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika allazina khasiru anfusahum no tabiti wonde hi golleji ɗin peesete nokkeli goo yewti wonde ko neɗɗo on peesete nokkeli goo yewti wonde ko golle ɗen peesete fow ko ɓuri sellude kon won nokkeli goo ko yimɓe ɓen peesete nokkeli goo ko golle ɗen woni ko peesete المسألة السابعة مسألة جئنبون إعطاء الكتاب إما باليمين وإما بالشمال وقد ورد أيضا في الكتاب والسنة جوني تيرو يقول دفتر قول لأون تجري ريزولتا كو قول لمكو دين ويندادو جوني تيرو يقول إما كجونغو نيامو إما كجونغو نانو si tawi on tigo ka jungo ñaamo o hendoroyi résultat makko hara woni malaɗo fa akhidun kitabahu bi yaminihi wa akhidun kitabahu bi shimalihi faman akhadahu bi yaminihi fa ulaika humul muflihun waman akhadahu bi shimalihi fa ulaika humul khasirun ko imma on tigi ɗum ɗo na suɓagol to inna mi wippitay ويدون دو كري وقد ورد أيضا في الكتاب والسنة دون كري عليك القرآن إك سنة الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثامنة مسألة جيرتبون جواز الناس على الصراط كويم بيوتو يقول صراط بون on صراط وهو كويت صراط جسر كبون ما كو جانغال mako ñenketenji mamdudum foccaɗum fonta ala jahannama e hoore yite jahannama wannasu yimɓe ɓe mutafawituna hiɓe ɓurodiri hiɓe ɓurdi fi suratil jawazi fi yaɓugol yawtoygol ɗum jawaz ko feƴƴugol ala qadri amalihim ko embere golle maɓɓe nden ɓe uyoyta ka lumbugol ɗon kono waminnu no e maɓɓe man yukabbu fi naari jahannama no e maɓɓe hippeteɓe hibbe ka nder yite jahannama woɓɓe
ومنهم من يجوز كالبرد نودي ريوبه كهوري بوندون تاوانو no yaawi no waawi no ndiyan ɗam maƴƴitani falaw wurin fayda ɓe andata kam ɓe rewi ɗon no woodi e maɓɓe rewoɓe ɗon wano hendu wifirta ni no woodi e maɓɓe rewayɓe ɗon wano puccu ngaaju dogirta ni no woodi e maɓɓe rewoɓe ɗon wano sagata wawɗo dogude no dogirta o feƴƴa non no woodi e maɓɓe tawa koɓe fofo o minhum man yahbu tawa ko juuɗe e koyɗe woni yaarude doyi e ɗon kadi ɓen no ton kalalibu no ton liwɗi no e ko wawi wan dolinwal liwru no habbi no inna joni awa an ko kaarijo an ko neeɓi o kaarijo nangata nangu luttuɗo on de indu sakki ɗo indu habbi ko si kaari hewti indu wiya cif ndu bugo ka yiite woɓɓe ko makhdushun najin woɓɓe ndu siifa ɓe ndu yamiraka bugagol ɓe ka yiite kono ndu siifay ndu yetta ɗo ndu ŋaasa haa nde hewtaga on tigi lumboya tawa no sila no ila ƴiiƴam a ndaari wo ko ƴiiƴam gasi kono alhamdulillah ɓay lumboyi ko yettude Allah fittay ton ƴiiƴanna woɓɓe goo koye ndu nangu ndu bugo ka yiite ɗum ɗo kadi no woodi ahlu sunna wal jamaa fo no taɓintinni ɗum ɗo o wi ɗo ko ɓe ɓuronirta ko ala qadri amalihim ko embere golleji maɓɓe ɗi wa minhum man yukabbu fi naari jahannama ne maɓɓe liɓeteɓe unte hippe ka yiite jahannama daliluhu ko tindi ɗum ɗon min alqur'ani ka alqur'an qawluhu kongol Allah to ko Allah wi ɗum fahduhum ila siratil jahim fewneɓe naɓiron ɓe oriyanton ɓe ka pon wonɗo ka hoore jahim ka laawol rewgol e hoore jahim ɗum so Allah subhanahu wa ta'ala wi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya foppure way ɗum wa min as-sunnati ahadith sihah noye hadisaji kadi ka sunna hadisaji selluɗi yewtiri fi muɗum المسألة التاسعة مسألة جينا يبون حوض النبي صلى الله عليه وسلم كوين نلارنو وين كوثرنو ترده أمته نجول إمير مفت مكودين بأرب يرى لا يظمأ من شرب منه أبدا دون تاكي هند كادم يري أنون دون هابوما ويري ريتون جودي فالي كنا دون كهند كادي kono wa yuzadu anhu no raɗe pottine e ndun ɗon weendu man baddala on wattunoɗo diina muɗum aw gayyara ma changi mo akkitino sunna o naati e bid'aji rewiri Allah no nelaɗo rewirano Allah ɓen ɗon ɓe raɗoyte ɓe aroyay no hadis selluɗo no woodi ɓe aroyay malaika ɓe raɗo ɓe tappa ɓe dal maka ummati ɓe ko mofti an jeeya on yaali mandeji ɗin mandeji ko ɓe wonde ko ɓe koye mofti an ɓe jeeya on yaali geese maɓɓe ɗen batte salligiji ɗin ɓe innaka la tadri ma ahdasu khalfaka fa innahum qad ghayyaru wa baddalu a anda ko ɓe wanno ɓaawo ma kamɓe ɓe waylno diina kam ɓe naati e bid'aji ɓe changi rewri Allah no a rewrano Allah o inna sohɗan aya ɓe woɗɗo yoɓe woɗɗo ɗum kadi hino tabiti Allah dandu en ɗum o wi wa daliluhu min alqur'ani dalilu ka alqur'ana qawluhu kongol Allah ka o wi inna a'tainaka alkawthar min okkima wenno wi'e kawthar وقد جاء تفسيره بالحوض في الحديث الصحيح ari firugol ndu weendu ɗo ka hadisi selluɗo wa min sunnati ahadis
sahiha kathira hadisaji selluɗi bus no ari sifagol ndun wendu ɗon se ndaari ley o yehi no jeeya e muɗum ko imam muslim filli ka deftere kitabu salati hadis mo Anas ibnu Malik o filli وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا تاويو نلادو نياندغو من وندي محقو نامن إذ أغفى إغفاءة وسؤي سؤجند ثم رفع رأسه وبنتي سلامكو مبتسما هموموسي فقلنا ما أضحكك كون جلن ما يا رسول الله أوغيني كدو سؤيك أبانتك أجلي كون جلنما قال وي أنزلت علي آنفا بنامي أناني سورة سيمورة فقرأ وجانج سيمون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وجانج أولو قلت ولدو ثم قال ربت أماكي أتدرون ما الكوثر إذا عندكم يتكوثركم فقلنا من إني الله ورسوله عالم كألا إن لا دمغنبري عنده قال أماك فإنه نهر وكوثر كتانغول وأدنيه ربي جير لهم فضيلانغول تانغول عز وجل عليه خير كثير نقول تانغول مؤجر دور وحوض ترد عليه أمتي كويندو نجولا إمايرو دم مفتي عند يوم القيامة آنيته عدد النجوم ويميران هو كياري تيكوي كويمبر كود أدنى دين فيختلج العبد منه ويجي أبغونو سجنو فلو يوغو كويندو دون فأقول ربي من نجيرو لهم إنه من أمتي أوكو مفتي عند جيا فيقول وويا أجابوا مما تدري ما أحدث بعدك عندك وسنك باو ماذا دوندو إنو وودي نتابتي يمب سنة بنفوه نتابتي دوندو المسألة العاشرة مسألة سببون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتفور نلا دوندين في أمتي تفنقل مفتما كودين ودليلها كتيني تندن تفوردون من القرآن كالقرآن قوله كونغول الله كوي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى جدينك القرآن نو عبد الله بن مسعود ويري نو يكودي بلت هنا يقول نغسا عسى بلت أن يبعثك إمن تنة ربك جينو مقاما إدرغ المحمود يتانغل المقام المحمود دو صلى الله عليه وآله وسلم وفرنين وندكو جياب الله إمن تنة يتدون تدني درني دون ورني honor دون وويمي دو تنجيني دي ميونتا جيادو الله دون ومن السنة نجاء السنة كدي أحاديث كثيرة حديث هجدور دي والشفاعة في 5 مواطن تفور ننكو إنوكولي جوي نوني جوي ونتفور نم معاكو إنوكي دي جوي نلا صلى الله عليه وآله وسلم وتفتا أحدها قطر يدين نوكولي دون في إراحة الناس من الموقف كفوتين قليم ببين كدرانده وتعجيل الفصل ياتين قل سندي قل حق ديم ببين نياو حق ديم ببين وهي مختصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ديرو كده هرتوري كنلا دومينهم غنو أري حديث سلدو وانده يم ببين سيبه دارك كدرنغال دون نانجن أدامك كوئي مأبه tawi hakkunde ko e yimɓe ɓen e nange ngen ɓura mayluji 3 de gandi ko hotta ɗo kongi ɓe indi ko 150 million kilométre woni hakkunde men e nange no manki seeɗa ɓe arrondis seeɗa wona 150 ko 149 e virgule
jonnon ngeno nge woɗɗori en ɗo ni 150 million si mara siyoni no nge musiri ni e ko e yimɓe ɓe si nge addoyama non ha tawi hakkunde men e magge yonataɗo e koya ma e diberika andi ara no wuli ko Allah tun andi degere o magge on hare de nyande ko jilu si woni yimɓe ɓen tampi ay nguledi woɓɓe ara hewta ka koppi woɓɓe hewta ka keeci woɓɓe ka ɓernde woɓɓe fura nguleni ni diidere nde yimɓe ɓen felfeltina ɓe inna joni acceɗa ɓen faabo yimɓe ɓen fof furtaka Allah ndaren ko jeejana en Allah ko ñaawa hakkunde ɓe jiyaɓe ɓe fuɗɗoro e adama ɓe ara ɓe inna adama ɗum ɗo fof ko ɓiɓɓe ma e taniraɓe maɗa iya reeni ko yimɓe ɓe woni e mum ɗo ko e o sonjaɗo torano en Allah yo Allah ñaawo noon hakkunde jiyaɓe ɓen adama inna onon fof on maapaki komi maapi min Allah no haɗonomi tan mi ñaamu leggal o inni yo mi ñaamu ko lutti kon foosinagal leggal mi terti ko lutti ko mi ñaami leggal ngal min hande Allah no tikki tikkere o tikka alisfa mayre hay ha hande o tikkata ka alisfa mayre yeeso hande imi susta ɓe ara ka nu adda nganto inna min no Allah waru fof ta accu hay goto ko ɗum maapinimi ɓe ara ka ibrahima enen miɗo fenno penale tati min ko ɗen maapinimi ɓe ara ɓe ara ɓe fof Musa e Isa ha yani ulul azmi en fof ɓe yaha ka mum mo ɓe adda nganto ɓe ara ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo suuya sujja ka takko arshi Allah sujja ɗon ko juuti dumunne juutuɗe Allah subhanahu wa ta'ala o wiyamo irfa ra'saka fas'al tu'ta washfa tushaffa ɓantu hoore ma nden toroɗa ko falɗa kon okkeɗa tefa jaɓaneɗa tefore o enna ko mi tori haray ko ya ñaawo hakkude jiyaɓe ɓen yimɓe ɓen tampi yahoɓe ka aljanna ɓen fof to yahoɓe ka yiite ɓen fuɗɗo lette on tumati Allah subhanahu wa ta'ala yamira malaika ɓen ɓe addu misano on tumati ñawore nden fuɗɗe nde ɗo ko nelaɗo pet hertori nde ɗo athaniya tefore ɗimmere nden fi inqadi man wajabati alayhi nnaru ko tefore nelaɗo nde tefanta mo tawata ko dandugol mo yiite wa'ino waɗɗanno komo natugo yiite ko waɗi golle naadayɗe yiite lanni siko golle ɗen ndara o ka yiite o yaata kono nelaɗo tefanamo Allah dandamo sabu ɗum athalisatu tefore tammere nden fi ikhraji man dakhala annara min almuznibin ko tefangol ɓen naatuɓe yiite waɓɓe bakkatuji hata e bakkatuji maɓɓe ɗin no ɓuri moƴƴi maɓɓe ɗin tawi ɓe naata ka yiite ɓe naata ka yiite nelaɗo sallllahu alih wa sallam toro Allah yaltinanan ɓeeɗo ko mofti anni yaltinɓe ka yiite ɓe yaltine ka yiite ɓe yaha ɓe naɓe e bahrul hayat ɓe loote ɗon ha batte yiite ge iwa e maɓɓe on tumati ɓe naata ka aljanna ɓenɗo ɓe inna ɓe jahannamiyun ɓe jammiɓe ɗum ton jahannamiyuna ka nder aljanna ton wono gasi fo ɗum ɓawi ɓe hewto e nder ton on baasi ala alhamdulillah arrabiatu tefore nayaɓere nden fi taajili dukhuli ljannati fi yaccingol naatugol aljannagol ɗum kadi joni si gaynama hasborne gasi seɗama sendirama andama ko honɓe yata ka yitte honɓe yata ka aljanna ɓe ara ɓe daro ka dambugal aljanna ɗon taw kadi ɗum kadi hewtake tun sotte wi'a bisimilla mo ɓe wubba naata ko tumanelaɗo sallah sallam ari inni jeeji Allah wa joni noon haray ɓay ɓeɗo ko ɓe naata ɓe aljanna haray ɓe wernano ka aljanna Allah jaɓana nelaɗon tumati baafe ɗen uddite ɓe naata ka aljanna o wi alkhamisatu tefore jowaɓere nden ko nden ɗon sakkiti fi rifati addarajati fi ljannati ko fi townugol darajaji yimɓe ɓen ka nder aljanna naatuɓe aljanna ɓen nela tefana e woɓɓe tawa ko premier dal ɓe wonno nelaɗo inna Allah ɓeɗo ɓe naɓe
septième dal naɓe septième dal woɓɓe ari ko jannatul ma'wa ɓenna laaɗo ɓeɗo so ɓe yahi joni ko jannatul firdawsi no moƴƴi e ɓeydane nema ɓe itte classe ka ɓe woni ɗon ɓe naɓe ka ɓuri ɗon moƴƴude nden tefore kadi no woodi ko ɗeɗo tefoje jowi o addani en ɗo gonɗal sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tefata hoore yimɓe moƴƴuɓe tefay annabaɓe e nulaaɓe ɓen kañum kadi tefay. Alhadiyata ashara mas'ala sappo e go'a ɓon fi dukhuli annari wa yadkhuluha sinfan fi natugol yiite mas'ala natugol yiite ngen ko noneji ɗiɗi natta ka yiite asinful awwal none aranon alkuffaru kulluhum heferɓe ɓe foppu maɓɓe ɓawli wo rawni wo woni ko yahudu woni ko nasara woni ko allah dini wa yu'adhabuna ɓe lette bi anwa'il adabi e noneji lette ɗen wa ba'du yoga e maɓɓe ashaddu adaban ɓuri sattude lette min ba'din edi yoga wa hum kamɓe fiha ka yiite khaliduna ko ɓe lutteɓe ton ha poma la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna ɓe foygintinnantake yiite ngen e ɗannintake ko ɓe taƴi ɓe kadi yaltugol ton few Allah dandu en asinfu thani none ɗi moon man sha allahu komo allah muuyi min usati lmuslimina e yedduɓe julɓe ɓen yedduɓe jeyaɓe ka julɓe bakkondinɓe ɓeɗo kadi ɓe naatoya yiite summa yukhrajuna to ɓe yaltine min ha ka yiite bi rahmatillahi e yurmen sabu yurmede allah taala o towi ma wa shafaati l anbiya'i ma tefore annabaɓen wal malaikate ma tefore malaikaɓen wa shuhada'i ma tefore yamɓe sahidi ɓen wassalihina ɗo wawonde ɗon e ma yimɓe moƴƴuɓe ɓen wa sa'iri mu'minina e dendanangal gomɗinɓe no wawi tefude kadi no wawi neɗɗo tefana neɗɗo goto pet o luttina baraji allah subahana taala inna ɗiɗo o timmintinnan kaarijo ko en andu tun tefugol ngol ko be taw allah subahana taala no newnani tefowo on yo tefu himo wela kadi wona ɗo e tefanede on wona wigol to noon amin ɓawi oɗo ko siɗɗo amin mi ɗuman o ko talibajo an meɗen halduno wonde ga ara men hersidirtaga o na ɗum de wala yashfauna illa liman irtada ko ɗum waɗi yontigi wakkilo moƴƴi de tawa yowotun e hoore tefore a waray on tumboya men ka laakum moɗon tawino kun laakum ko ka yiite jahannama kum fokkitun tumboy on ton are moƴƴa idan ɓeeɗo kadi woodi julɓe bakkondinɓe ɓe naatoyay ka yiite kono ɓe yaltoya ton imma ɓe yaltira qabda allah subahana wa taala o yahi o mooɓoya o nokka yimɓe yiite e julɓe ɓen qabda ƴettan bus o yaltina woɓɓe ko ɗon hawra on grâce ɗon woɓɓe ko ɗon hawroyta woɓɓe goo nelaaɗo tefanta ɗum woɓɓe goo ko yimɓe moƴƴuɓe tun e yamɓe shahid ɓe fof ɓe tefoye o wi tahqiqum seɗugol ɗo moƴƴi haqin inna o wi innama yadkhulu min almuminina annara man ijtama'at fihi sab'atu awsafin o wi ande julɗo naatay ɗo yiite komo tawata nooneji jeɗɗi moɓodiri e makko o timmini ɗiɗo nooneji jeɗɗi fof hiiɗi e makko ko oɗo julɗo naatta yiite tayib honɗi woni ɗin o wi ahaduha goɗɗo e ɗin ɗon an takuna lahu dunubun ko nde laatantomo bakkatu julɗo mo mara bakkatu o naatata yiite taw haraymo jogii bakkatu o wi ko ɗum taharrusan min almuttaqin ka rentagol e ɓe huloɓe allah ɓe mara bakkatu yimɓe huloɓe allah ɓe mara bakkatu janɗi ɓe naatata yiite thani ɗin mundun e sifaji ɗin an yamuta gayra taibin min dhunubi ko nde on tigi maayata hara o tuubana e on bakkatu makko ɗon ha allah yaafimo
تمندون so ويسابنا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ويمتوبي بكات موانو الله جبنيمو حرايهم وأي وممرا بكات في حديث مودي حديث ونجمو ويرد سند والماكو كونو كتبتكم مسلي التائب من الذنب كمن لا ذنب له مؤدم قوليغا كأوي رواه ابن ماجه في كتاب الزهد وفي المقاصد الحسنة رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من طريق أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه ورجال ثقات بل حسنه شيخنا يعني لشواهده وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه وحسنه الشيخ الألباني إذا يتاور أنت توبان وبكات جماكو دي ها الله جبني مو فيونك أوري وني الثالث تمند أن تكون ذنوبه كبائر لا تبكات جماكو دي كنجاني فإن الصغائر تبتي وند بكات جتسوكي دي تغفر هديا فري بجناب الكبائر سبرنتا كنجاني ساعات كنجاني دي انتو تسوكوي كوي الله يافتو كوي الرابع يبندون أن لا تثقل أو لا تثقل حسناته طهر مؤمكودين تدالي جيتني بوندي مكودين فلو رجحت على سيئاته سي مؤمكودين جيتني بوندي مكودين ولو بوزن ذرة حيث بيرو بيسان دقبل جرة نجا من النار وددايت فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون تتاويتم بيزاما بوندي موجي دي مبوريس كفاندي وكفاندي أورو ناتايت دي وي الخامس جيكو جوابهم أن لا يكون ممن له النجاة بعمل سابق كأهل بدر وبيعة الرضوان konde o latantako mo dadal law e yimɓe dadal law sabu golleji maɓɓe moƴƴiɗi ɓe wanno ha Allah wi ɓeeɗo mi yaafike ɓe naada ɓe aljanna wano yimɓe tanoɓe badri ɓe e yimɓe tanoɓe bay'atu ridwan ɓenɗon naatata yiite few si tawina e on tigi jeeya si innano ga julɓe woopuɓe Allah naatay ɓe yiite أما تانو بيت رضوان تانو ببدر بنو حتما بنو بنا تايد السادس جيغا بندون أن لا يشفع فيه أحد وتوها يقولوا كتفنالمو نلار تفنالمو يمبي موجي بتفنالمو يمبي شايد تفنالمو بمعنى كوكو لليري موجي وهارتمون ناتقول كالجنة وهبالي كو للي تنمو السابع يمنون ألا يغفر له الله ودسي الله يا فاكم نودي وبغو بكاتو جماع بنتان بري موجدين فو كون الله سبحانه وتعالى إن من منيك بميا فيكم ورنا مؤرض أي كوادا كو أنوات دونكا كومي وادي دو ودي كو أدوغولا دون لوكادي دو كومي وادي غاسي مي سورينو ما فيون دو كاور دا ميا فيكم on kana taayite kono si woni mo mari bakkatuji njani ɗi tawi o tubano e majji ha o maayi tawi ko bakkatuji njani ɗin o jogi o jeyaka e yimɓe badri wona yimɓe ohud pesama ɗi bakkatuji makko e moƴƴi makko ɗin tawi bakkatuji ɗin no ɓuri tiiɗude o heɓaali ko tefanamo Allah ittali e yurmede mum e muññare muɗum muññimo oɗo ara o yahay to taw ton o regiloyte on tuma ɗum o yaltoya kono o luttoyta ton few ثالثة عشر أو 12 مسألة sappo ɗiɗa bo on ko oɗo sakkiti
دخول الجنة كناتقل الجنة على نار الجنة ولا يدخلها إلا المؤمنون نار تاك الجنة سناقوم دين ببين وينعمون فيها بأنواع النعم بنيمنيتون إنون جنيماجي كلا كوي يتي نيمة معنى كويلة تونكي نفا بندو woni ko ndaareteeɗum woni ko meemeteeɗum woni ko ka fowtete woni ko ñaamete ko yarete ko urnete ko ɓornete ɗum ɗo fof nooneeji kala ko yiiɗen ka aduna ga anndu ɗum koko eɓɓa tun ko woni kala harton kon huwa akbar o wi wa yanduruna ɓe ndaara ila wajhillahi yeeso allah alkarimi tedduɗo ɓe yi'a e allah ɓe yi'a yeeso allah ngon ko ɗum ɗon ɓuri mawnude e neema بدليل قوله تعالى داني مدن كونغول على تودون كأوي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه جيث يوم ينند ناظرة هيد هتشدي جيث دين هيد هتشدي دي بوما دي تونا دي وانا نيودي إلى ربها فاد جير دي ناظرة هيد نارو دي إمام الزمخشري لأن كان كوكو أموت زلين وجاء هي بيدي وند الله يأته شو كان بيني الله يأتاك ناك أدنى ناك الآخرة بيقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار بيواري آية دو ككشاف مكو يلته ككشاف ويانجي آية ودا بتأويل وجاوي وجولي وغيرتها بس كيكو يعني ko tabintinnugol ko tabita wela tabintinnude kono ko neɗɗo lugawi ka haala arab o ɓura haka fayda kono nabi ha o woñoyi o naɓiri ka o faala ɗo kono nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tabintinni wonde e yi'oya e allah enen naata ɓe aljanna men allah naata en aljanna wano yireten lewru laylatal badri لا تضامون في تا ان يدونيتا فس وني اونتي ان يو يا الله دون نون بوري وونده نيما اون ويدو واحاديث صحيحه حديثاجي سلودي صريحه فيني كادي كو تيندينتا no tindini wahum wonde kambe yimbe ka yimbe aljanna be fiha ka aljanna khalidun ko be luttobe ton ja'alana allah minha yo Allah wadu en ka aljanna ton bi fadlihi wa rahmatihi bural makko e yurmede makko de o yi o yemmo kanko tigi kadi yo Allah tabintin en mu yo naado en mudu wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin